Di Ranah Minang, tanah leluhur, kita berkumpul dari berbagai penjuru. Dalam internasional Minangkabau literasi festival, kita berkarya dan saling mengenal. Di Ranah Minang, kita bersatu dalam lingkup literasi dunia yang kita tuju. From east to west, we unite as one, with hearts and minds, we connect as one. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan, kita membawa karya penuh makna. Ungkapan tulus hati sepenuh jiwa, dalam bahasa, seni dan sastra kita bicara. We share our stories, we share our dreams. In the spirit of literacy, we unite, it seems. Ranah Minang, tanah karya, kita bersatu dalam literasi. From east to west, we unite as one, with hearts and minds, we connect as one. In this land of Minangkabau, we find our strength, we find our way. Through the power of literacy, we connect, we share, we grow each day. Dalam persahabatan, kita menemukan kekuatan. Dalam seni dan sastra, kita temukan keindahan dan persaudaraan. Minang, tanah karya, kita bersatu dalam literasi. From east to west, we unite as one, with hearts and minds, we connect as one. Ranah Minang, tanah leluhur, kita ukirkan jejak dalam karya. Dalam international Minangkabau Literacy Festival, membagikan karya untuk dunia. We leave our mark, we make our stand. With literacy we hold